Inshuti nziza za Lorenzo M4 zirakomeze neza cyane, mbazaniye amakuru breaking news muri ekipe ya Rayon Sport. Myugariro mushya ugomba kuyobora abandi banyarwanda birumvikana n'umunyamahanga n'umunyasenegal yamaze kugera ku kibuga cy'indege i Kanombe, yasesekaye muri iri joro ku isaha y'isa 6 z'ijoro. Yarahageze Ngabo Robeni yarahari n'abanyamakuru bake bari kugira ngo bamwakire, ndaza kumubabwira ndetse n'imwerekeyeho byose muraza kubyumva muri kiganiro. Rayon Sport muri rusange ishusho ngari nyuma y'ikipe yatangiye imyitozo ku munsi wo kuwa gatandatu uwitwa Ombolenga Fitina agasanga abagenzi be agakora imyitozo maze ibintu bikaryoha kurushaho. Hanyuma kandi myugariro akaba hageze ugomba kwiyongera kuri Mitima Isaac ndetse na Nsabimana Aimable no gomba gusinya mu minsi iri imbere. Uyuwe aje kuzuza ibyo nyine ndavuga muri departement y'inyuma abarinda izamu, ndaza kubikubwira mu kanya gato cyane. Umutoza araza gusesekara Kigali ryari ni mu cyumweru, iki cyumweru twamaze nyine kwinjiramo turi kuwa mbere. Mu minsi mike umutoza ushobora kuba Robertinho Goncalves de Carmo ashobora kuza kuba ari Kigali. Umutoza witwa Robertinho impamvu nsa n'ubyemeza nuko kubimubaza nagerageje kuganira nawe ndabimubaza, ariko ntabwo yigeze hakana ko azatoza ikipe ya Rayon Sport. Nk'ijisho ry'umunyamakuru arasa n'ubyemera, mu by'ukuri birasa nk'aho ibiganiro byagenze neza, hasigaye kumvikana amafaranga gusa. Ubundi Robertinho akazi Kigali agasinyira ikipe ya Rayon Sport akayitoza akongera kwishakira igikombe epurukapa n'amatsinda birumvikana, ariko amatsinda agomba nyine kugerwamo aruko ekipe igize igikombe itwara nyine hano mu Rwanda. Rayon Sport ndayifite neza cyane, utera agatebe tubane. Ekipe ya APR FC nyuma yo gutangaza abakinnyi batatu kuri uyu mugoroba, yatangaje abakinnyi batatu abanyegana babiri n'umunyamauritania. Nababwiye muri video ya mbere yabanje, ndaza kongera mbabwire detaye. Ekipe ya APR FC ku munsi w'ejo isa 5 zuzuye igomba gufata indege yerekeza mu gihugu cya Tanzania birumvikana, ikajya gukina amarushanwa ya Sekafa Kagame Cup. Iri mu itsinda rya C, itsinda rya gatatu, iri kumwe n'ikipe ya Sports Club Villa yo mu gihugu cya Uganda, iri kumwe kandi na Singida Black Stars yo mu gihugu cya Tanzania ndetse na Al Merrek Bentui yo mu gihugu cya Sudan y'Amajyepfo. Kubera iki APR FC yatinze kugenda mu by'ukuri? Kubera iki urugendo rwabo rugoranye cyane? Ndaza kubwira impamvu. Harimo imbogamizi zitandukanye. Ekipe ya APR FC yatinze kubona clearance cyangwa se uburenganzira bwo gusohoka igihugu bajya mu gihugu cya Tanzania. Skuzi ni ikipe ingabo z'igihugu birumvikana iyobowe n'abasirikari kandi nabo bajyayo birumvikana. President chairman wa APR FC ni colonel, n'umusirikare ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, hakazamo n'abastaff benshi abasirikari. Bisobanuye ko rero institution ya gisirikare kwambuka igihugu ntabwo ari nk'uko Rayon Sport yagenda cyangwa se Mukura, no, hari impushya, hari clearance zidasanzwe bisaba mu by'ukuri zatinze kuboneka ku mpamvu ntazi, ndetse na recording iki kiganiro APR FC itarabona clearance, nakiri recording mu ijoro APR FC itarabona clearance. Bateguraga nyine kugenda ku isa y'isa 5 ariko batarabona clearance, ariko batekereza ko ibintu biraza kugenda neza cyane, ekipe ikabona clearance ikagenda. Hazagenda abakinnyi bangahe uraza kubyumvira hano, ni bande bazagenda uraza kubyumvira muri kiganiro. Utera intebe uryoherwe umere neza cyane urebe ikiganiro cyose. Harimo ekipe ya APR FC n'ikipe nyine ya Rayon Sport. Iyi ni Lorenzo M4. Niba utarakora subscribe igihe niki, urabona neza cyane ko turimo turagenda dukura, platform ine biragenda yaguka. Bisobanuye ko nabo twatangiye batemera ku platform iza platform nzima. Igihe niki ngo muve kwizima mukore subscribe, kubera ko murabona ko nyine nta kintu na kimwe cyatubuza gutera imbere. So byaba byiza kurushaho mubaye bamwe muri twe mukabigira mu ruhare, kubera ko nta yandi mahitamo. Kora subscribe nonaha ube umwe muri twe yuriyerwa n'amakuru n'ibiganiro byacu tubakorera, video tubakorera neza cyane zirimo amakuru cyane nyine y'amakipe mukunda. Trebye ndahera muri ekipe ya Rayon Sport. Murera irimo irakora business. Iyo mbivuga hari abantu batekereza ko ndi gukabya, ariko ngira ikintu cyitwa critical thinking
maybe irutiye abantu benshi tubana muri uyu mupira. Hari ibintu mbona nkabisesengura mu buryo bwa nyabwo ubutarimo ikigare, butarimo bias. Abantu benshi batwarwa n'amarangamutima kenshi ntabibone kimwe nanjye, ariko nyuma y'igihe birangira abantu babibonye. Good. Iyo mvuze ko mu myaka 10 ishize Rayon Sport itigeze itwara neza muri business ya transfer nk'uko urimo kubyitwara mu uyu munsi, iyo mvuze ko Rayon Sport irimo gukora neza business ya transfer kurushwa yabikoze neza mu myaka 10 yose ishize, nubwo yagezemo 6 igatwaramo ibikombe ikajya mu matsinda, ariko nta gihe yigeze basereye ku isoko nk'uyu munsi. Iyo statement nkora akenshi ntabwo abantu twita tubivugaho rumwe, kubera ko batwawe no kuvuga ngo Rayon Sport irakennye. Nibyo ntabwo ikize, ni ikipe idafite amafaranga menshi, ni ikipe itihagije mu bushobozi, ni ikipe idafite ayikura hazwi ahoraho, ndabyumva. Ariko birashoboka ko mu bushobozi buke wakwitwara neza ku isoko. Nibyo Rayon Sport irimo gukora, kandi ntabwo igeze bikora neza nk'uyu munsi mu myaka 10 yose ishize. Kubera iki? Rayon Sport igerageje gukora transfer zayo nka 80% bya transfer zishoboka izikoze mu kwezi kwa gatandatu no mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi. Hari icyo bivuze. Rayon Sport nk'ikipe itazakina amarushanwa nyafurika, iza kuba izakina Confederations Cup, ikaba ifite pressure yo gutanga liste maybe nka polisi, nka peri, byakumvikanye ko ari panique. Ariko Rayon Sport izakina amarushanwa mu kwezi kwa 8 hagati tariki 16. So ekipe ya Rayon Sport irimo irakora ibintu byayo ituje kandi neza. Ibyo nutabyemera kakanya mbikubwiye uzabyemezwa na resultat wenda zizavamo. Abareyo maybe musenyere ko resultat zaba nziza, ariko effort Jean Fidèle arimo gukora, ndetse nanamenye Patrick na squad nyine y'abayobozi ba Rayon Sport yose, iyo staff, nekereza ko ikwiye recognition iri special, ndetse ikwiye attention irutirimo kubona ubungubu. So ikwiye acknowledgement, niba nabivuga gutyo. Ariko ibyo byose bizagira igisobanuro nyine birumvikana bigendanye n'umusaruro bazabona. Rayon Sport nitangira saison itsinda, igatanga icyizere cya saison nziza, peut-être n'imyaka iri imbere, nibwo acknowledgement Jean Fidèle na namenye Patrick nibwo bazayibona. Ntabwo nshatse kuvuga ko nanjye wenda ndi mu bantu bashyigikiye imiyoborere ya Jean Fidèle na Patrick, ntabwo ari cyo bisobanuye. Ariko niyo naba mfite byinshi ntemeranya nabo mu buryo bayoboye Rayon Sport, ntabwo byatuma ibyiza bakoze niyo byaba bike ntabibona. Ngomba kubibona kuko ndi umu professional, n'umunyamakuru w'umwuga. Ntabwo ibyo ntemera badakora neza ntabwo bigomba kumpuma amaso ku buryo ntabona ibintu niyo byaba bike byiza bashobora gukora muri club. So iyi window barimo kwitwara neza cyane, ndashingira kuri transfer bagiye bakora, sinzigarukaho, nazigarutse igihe gihagije pe. Ariko this time igezweho ni transfer y'umunya Senegal witwa Omar Nyengwe. Omar Nyenge cyangwa se Nyengwe, ariko reka tuvuge Nyenge, nimpura nawe ndimo ndamukoresha interview nzamubaza uko izina rye barivuga, kuko burya abanya Senegal bafite kuna amazina yabo ntabari mu cyongereza, ntabari mu gifaransa, n'indimi gakondo za hariya muri West Africa. So nimpura nawe interview ya mbere, maybe kumyitoza Rayon Sport nzajyamo umutoza amaze kuboneka, nzamuganiriza ambwire uko izina rye barivuga cyangwa se barisoma, cyangwa se umunyamakuru uzavugana nawe bwa mbere azamumbarize uburyo bavuga izina rye. Ese ni Nyenge cyangwa ni Nyengwe? Ibyo numva nkeneye kubimenya. So Rayon Sport yaramutangaje kuba ari umukinnyi wa Rayon Sport, ntabwo ari breaking news. Breaking news nuko yageze i Kigali. Burya transfer ushobora kuyivuga ariko umukinnyi ataraza hari ibintu byinshi bitaraba. Nahoze mvugana n'abantu bo muri APRFC mbabaza impamvu Alioune Souane
ataratangazwa nk'umukinnyi wa PRFC, inyamara abandi batatu baratangajwe, barimo Mamadou Sia w'umunyamauritani, barimo Seydou Daouda Youssif w'umunyagana ndetse na mugenzi we Richmond Lamptey. Ariko waje mbere Alioune Souane wanakiniye PRFC umukino wa mbere kuki ataratangazwa. Bambwiye ibintu byinshi mu by'ukuri impamvu atihutira gutangaza transfer itararangira. Nk'ikipe izakina imikino nyafurika igomba gutanga liste mu minsi iri imbere, bagomba kubanza kuza procedure zose za transfer. PRFC yagize imbogamizi kuri uyu mukinnyi bita Alioune Souane, harimo intambamyi. Donc hari ikintu bita gutambamira bikoreshwa cyane mu kugurisha ubutaka muri transfer z'ubutaka. Iyo nguze nawe isambu cyangwa se ikibanza, hari umuntu ushobora kuza akavuga ngo oya, ubutaka ntabwo bwemerewe gucuruzwa, kugurishwa, kubera ko wenda nawe afite uburenganzira, hari agace ke gatoya atigeze agabanaho ibintu nk'ibyo. Nko miryango murabizi babyita itambamira. So habayemo itambamira muri transfer ya Alioune Souane, aho ngo ekipe yamureze akiri muto igomba kubona cut cyangwa se igomba kubona share yayo cyangwa se parity yayo muri transfer. So hari ibyo bagikora bijyanye n'amategeko kugira ngo ekipe imenye cut iri bufate ku mafaranga PRFC igomba mu by'ukuri kwishyura muri ekipe Alioune Souane yavuyemo. Birumvikana ko nyine n'ekipe ya Jaraf yo mu gihugu cya Senegal. Ekipe rero yamureza akiri muto, hari cut igomba gufataho. Niyo mpamvu rero ibyangombwa byemeza transfer y'uyu mukinnyi ku rwego mpuzamahanga bitarakunda. PRFC rero yivuga ko itatangaza umukinnyi ibyo byose bitararangira. Mu gihe nka Rayon Sport cyane bitazakina imikino nyafurika, nk'uyu mukinnyi witwa Omar Nyengwe uvuye mu gihugu cya Senegal muri ekipe ya AS Pikine, Association Sportive Pikinoise yo mu mujyi wa Pikine mu gihugu cya Senegal. Uwe yasinyiyeyo, bamusinyishije ariyo, yaje mu Rwanda yaramaze gusinya. Ibyo bindi rero byo kuzuza iyo transferi bafite igihe gihagije cyo kubikora, bitandukanye na PRFC yirimo kurashinga yihuta kubera amarushanwa nyafurika CAF Champions League igomba gukina. So murumva difference hagati y'amakipe yo mu gutangaza abakinnyi. APR rero niyo mpamvu itaratangaza iyo information yihuse, niyo mpamvu itaratangaza transfer ya myugariro w'umuyobozi ugomba kuba ari myugariro wa mbere malgré imyaka afite mikeya 23 Alioune Souane. Niyo mpamvu ataratangazwa. Arabimbaje kuri social media bambaza Lorenzo ku cya PRFC itangaje abakinnyi batatu batarimo Alioune Souane ari waje mbere. Tekereza ko mubashe kubyumva, hari ekipe yamureze irimo gusaba cut cyangwa se share y'amafaranga yaguzwe. Bagomba rero kubanza kubikora mu mategeko bikarangira kugira ngo transfer yuzuzwe muri systeme mpuzamahanga nyine ya transfer z'abakinnyi. So iyo ni information. Uyu myugariro wa Rayon Sport rero wageze i Kigali ku isaha y'isa 6 zuzuye, yaraguzwe. Nawugiye ko yaguzwe muri ekipe ya AS Pikine, ntabwo yaje ari free agent, yaraguzwe. Hari abantu batanze amakuru atariyo, information ziri fausse ku myaka afite. Ntabwo ari umukinnyi ukiri muto w'imyaka 23 nkuko byavuzwe. Oya, ntabwo ari byo. Confirmation nzanye nuko afite imyaka 27 y'amavuko. So ni umukinnyi ufite kariyeri y'imyaka igera hafi ku 10 akina ku rwego rwo hejuru muri division zikomeye. So ni umukinnyi ufite experience umerita ko umuyobozi wa defense. Ngira ngo ndabibutsa ko yabaye umwe mu bakinnyi 11 ba saison muri championnat y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Senegal Ligue 1. Numwe mu bakinnyi 11 type, donc 11 beza ba saison kuva mwiza muzamu mwiza, aba defenseurs centraux babiri nyine na Alioune Souane wa APRFC n'uyu Omar Nyenge uje muri equipe ya Rayon Sport. Urumva n'umukinnyi mu by'ukuri uvuye muri championnat akina afite navuga
afite ikintu donc afite respect. Ntabwo ari babakinnyi aza bakoze ikintu bita scouting barebye ngo amavideo ye ngo highlights kuri YouTube. Oya, ni umukinnyi wakinaga muri ekipi ikomeye, mu makipe atanu akomeye hano mu gihugu cya Senegal. Ni umukinnyi navuga ukomeye quand même muri Senegal, champion mu makipe nka za Jaraf, amakipe akomeye nka za Tengweth, ndetse ni ikipe nyine ya AS Pekin. Umukinnyi wari mwiza mu defense babiri beza muri championnat yose. Murumva icyo Rayon Sport iguze, murumva transfer ikoze. Muze kumbwira hasi muri commentaire igihe Rayon Sport yaheruka gukora transfer nk'iyi. Umukinnyi uvuye muri championnat izwi, afite navuga recognition mu bakinnyi beza b'iyo championnat, wakinaga ataravunitse. Rayon Sport ikamugura, igura amasezerano atari free agent. Mumbwire igihe heruka gukora ibintu nk'ibyo. Mumbwire hasi muri commentaire. Ndagira ngo mumvishe ko mukwiye kuzajya mwirengagiza ibindi byose situation ihari no kutavuga rumwe ku bintu, ariko mukabona nibura ikintu cyiza abantu barimo gukora. Birashoboka ko ingoma ya Rayon Sport yazahinduka, Jean Fidel akagenda na komite ye, ariko ntabwo biduha ububasha bwo kutabona ibintu byiza koze muri transfer window. Turavuga umukinnyi umwe mu beza mu gihugu cya Senegal. None ibintu biryoshye buriya abantu batanabona. Urebye amafaranga atanzweho aguzwe, niba muri axe central ya equipe type ya championnat harimo Alioune Souane na Omar Nyengwe, urebye amafaranga atanzweho na amafaranga atagera muri miliyoni 40, ntabwo agera muri miliyoni 40. Amafaranga APRFC yatanze kuri Alioune Souane aragera muri arakabaka miliyoni 100. So ibyo babyita bargain. Ibyo babyita bargain. Donc kugura umuzigo kandi uguhendukiye. Of course umukinnyi wa APRFC ni mutoya pari raporo yuyu 23 27 harimo gap y'imyaka, abakinnyi bato barahenda. Ariko nanone ko umukinnyi w'imyaka 27 w'umudefenseur ukomeye ukamugura miliyoni zitageze kuri 40, ukamasarira itarenze miliyoni 1 n'igice ku mwaka, ni bargain. Ni ikintu kiremereye cyane, ni ikintu gikomeye mukwiye kureba kandi mukumva uburemere gifite. So araza gutangira imyitozo kimwe n'abandi namara kuruhuka neza. Ikindi mwibaza, ndumva defense isa nkaho igiye kuzura, kuko ndabizi neza ko vuba hangaho witwe Mabura baza gusinya. Namara gusinya defense aba yuzuye, kuko Rayon Sport ifite aba defenseurs centraux batatu bakomeye, Aimable, Mitima ndetse n'uyu Omar Nyengwe. Bafite aba defenseurs bo ku mpande babiri kuri buri mwanya beza. Ubwo turavuga nka Mborenga Fitina n'ubita Serumogo ari Omar ku ruhande rw'iburyo. Ibumoso tukavuga Bugingo Hakim ndetse na Ganijuru. Urumva ko defense 100% iraza kuba yuzuye. Muzamu Rayon Sport ifite abazamu bahagije, yaraguze byararangiye. Mukongomani ngira ngo mwamaze gusobanukirwa neza impamvu Jackson Lunanga Rayon Sport itamusinyishije. Ngira ngo ndumva twarisobanuye kuri Radio Rwanda. Harimo ibintu by'ibibazo, yashaka kubanza gusubira muri Congo akagumayo kugira ngo azakine CHAN, kuko atekereza ko ari muzamu mwiza ukina muri championnat ya Congo w'umukongomani. Atekereza ko azamagarwa muri equipe ya CHAN. So kuza mu Rwanda kwari kwivutsa amahirwe yo gukina CHAN, kuko umutoza wa CHAN wa Congo aramwemera. Byatumye Rayon Sport ijya gusinyisha witwa Patient w'Amagaju. So abazamu baruzuye. Mediane twarayivuze iruzuye 100%. Ubu ngubu navuga business isigaye muri Rayon Sport no gusinyisha rutahizamu n'aba wingers, abakinnyi bakina imbere sector offensive yose, aba winga batari munsi ya babiri ndetse na rutahizamu mwiza. Simbura barahari, ba Charles Bare, abakinnyi bashobora guhengekwa ku mpande barahari, basa n'abasimbura ba Haji, ba Kevin, ariko hakenewe umuwinga mwiza
ndetse abawinga beza babiri ndetse na rutahizamu. So muri ba rutahizamu Rayon Sport iracyari mu biganiro na Mohamed Shaban wa KCCA, kino ikipe y'igihugu ya Uganda ubanza mu kibuga. Barimo baranegosiya barebe ko nibura miliyoni zitarenze 50 KCCA yazifata n'umukinnyi agafataho bakagabana. Biragoye ariko maybe birashoboka mu gihe kiri imbere. Rayon Sport nta pressure ifite, ntabwo byihutirwa cyane. Kuba winga rero mwabonye dosiye ya Onana abanyamakuru benshi bayivuzeho bavuga ngo Onana Rayon Sport mu biganiro nawe, cyane ko Jean Fidel murabizi ko yabigarutseho mu mezi make ashize avuga ko mu bakinnyi yakwifuza kuganiriza baramutse habonetse harimo Onana ndetse na n'uyu musore Joachim Ojera. Onana rero situation y'ukuntu imeze ntabwo Rayon Sport mu biganiro nawe, of course ntabwo biratangira na biganiro bihari, cyo ni ikintu ugomba kumenya. Gusa Rayon Sport tekereza ko iramutse ibonye opportunity yo kumuganiriza cyangwa se kumugarura muri club, Rayon Sport yabikora. Murabyumva, donc hari interest. Rayon Sport iramwifuza, irifuza kubimufite, irifuza kongera kumusinyisha mu gihe yaboneka, ariko nta biganiro biraba kubera ko Onana n'umukinnyi wa Simba niramurekura. Simba imaze iminsi itangaza abakinnyi yarekuye, imaze iminsi irekura abakinnyi benshi, ariko Onana ntabwo yasohotse kuri list y'abakinnyi Simba yatandukanye nabo kubera ko Onana agifite amasezerano. Gutandukana na Simba byasaba ko baganira, ntabwo wakwirukana umukinnyi tu, niyo utamukeneye cyane atazabanzamo wamugumana nk'umusimbura. So ekipe ya Simba ejo kwanza ndimo nakora ikiganiro kwa mbere hageze uyu munsi, Simba iraza gufata indege ijya gukora pre-season hanze ya Tanzania. So mu bakinnyi iza kujyana nabo ntabwo Onana arimo. Kubera iki? Onana yagiye mu kiruhuko iwabo mu gihugu cya Cameroon. Simba ihamagara abandi bakinnyi bose ngo baze batangire pre-season, Onana ntibamuhamagara. Simba erutse guhindura abatoza, izana abatoza bashya. So Onana mu gihugu cya Cameroon ari muri confusion, nge twaravuganye, ari confused, kind of confused. Abatoza bashya ba Simba ntibaramuvugisha, umuyobozi wa Simba ntaramuvugisha, nta muntu wo muri Simba n'umwe uramuvugisha. So we aravuga ngo ndategereje Simba izambwira icyo intekerezaho, niba nzabasanga muri pre-season aho bagiye cyangwa se niba bazampa release letter bakama. Ubwo iyo umukinnyi umuhaye release letter mutabyumvikanye bisobanuye ko umusezereye. Icyo ukora rero ufata niba arasigaje amezi 12, ufata imishahara ye yose ukayimuhereza, ukamuha na release letter ukamubwira ngo genda ushakira ahandi, nta rubanza. Icyo Onana agitegereje. Simba niramuka imurekuye ikamuha amafaranga ye, ikamuha release letter, nibwo yagira uburenganzira bwo kuganira n'andi makipe. Ubu ngubu ntabwo yaganira na Rayon Sport kandi Simba itaramurekura, ngira ngo birumvikana. So kuri Onana cyo mwamenya, nta biganiro byabaye, nta biganiro bihari, kuko Rayon Sport nta burenganzira ifite bwo kuganiriza umukinnyi wa Simba itaraganira na Simba. Ibyo ngira ngo birumvikana neza. Abareyo turi kumwe, mumbwira icyo mutekereza kuri Onana hasi muri comments. Onana mutekereza ko ari umukinnyi mwakwifuza muri Rayon Sport akagaruka? Ngenda mutsonga icyo bitekerezaho. Onana kubajya muri equipe ya Simba yarakinnye kabisa bihagije, yazamuye urwego, yagize experience nziza, yahuye n'abatoza bakomeye, yahuye n'ibikorwa remezo by'umupira bikomeye kurusha ibyo mu Rwanda. Tekereza ko agomba kuba yarazamuye level. Onana yakinnye na za Arahiri, iyaza kuba ari muri Rayon Sport ntabwo ari kuba yarakinnye na Arahiri, ntabwo bari guhurira. Ariko yakinnye na Arahiri, ahura nayo muri Champions League, ahura nayo muri Africa Football League, donc Africa Super League, ryarushanwa ryabaye ry'amakipe 8 murabyibuka. So Rayon Sport nibona uburenganzira bwo kuganira nawe birashoboka cyane. Onana akunda equipe ya Rayon Sport, gusa bari mujye mwitondera ibintu mubona kuri social media, kuko hari imbuga njya bona zamwitiriwe social media zitariza ariko zitiriye Somba Wirire Yandre Onana.
zitanga ibimenyetso by'uko azagaruka muri Rayon Sport. Ntabwo ari byo kuko ntabwo ziriya mbuga arize. Ziriya mbuga nyinshi mubona parody accounts n'abantu bamwitiriye kwa bagenda bayobya abantu batanga amakuru atariyo. Ntabwo Onana ari ujya postinga biriya bintu. Good. Ndagenda nsoka muri Rayon Sport ninjira muri APR FC noneho. Umutoza niwe nsorezaho. Umutoza ninde? Rayon Sport yakiriye dossier ubusabe kuri mail bw'abatoza benshi pe. Nababwiyemo bamwe muzi, mbabwiramo Robertinho watoje Rayon Sport mu myaka yashize, mbabwiramo abatoza nka Beni Musa watoje APR FC, mbabwiramo bitwa ba Gomez, mbabwiramo abatoza abataliyani benshi, abatoza abafaransa benshi, ababirigi, abanyafrika, harimo nyine Raoul. Ariko umutoza Rayon Sport yagiranye n'ibiganiro navuga bikagiraho bigera n'umutoza witwa Robertinho. Uyu munya Brazil witwa Robertinho Goncalves de Carmo yaganiye na Rayon Sport. Ibiganiro byagenze neza, gusa Rayon Sport budget bisaba kugira ngo yongere ibone Robertinho wasogongeye ku mafaranga y'amakipe akomeye arimo nka Simba, nicyo kigoye. Amakuru arambwira ko Robertinho ahagurikira mu 6,000 by'amadolari, zo ni miliyoni zirenga 7. Robertinho ayo mafaranga asaba, Rayon Sport ntabwo ishaka gukora ikosa ryo kwemerera umutoza umushahara batazamubonera ku gihe. Baravuga ngo one step at a time niyo slogan barimo kugenderaho muri iki gihe, agatambwe gakwiye mu gihe gikwiye, kugenda uko intege zawe zingana. Mu Gitaliyani baravuga ngo hari umugani, hari insigamugani ivuga ngo Shiva sano va piano e lontano, cyangwa se bakavuga ngo Shiva piano va sano e lontano. Donc baravuga ngo ugenda gahoro agenda neza adasitara kandi akagera kure. Shiva piano va sano e lontano. Yego. Rayon Sport iravuga ngo ku bakinnyi n'abatoza dusinyisha, icyiza no kuba mu bushobozi bwacu aho kugendera kuri pressure y'umukeba ngo tuzana abakinnyi n'abatoza bahenze tutazashobora guhemba, kubera ko ntabwo turi ikipe ya Ministeri y'Ingabo, ntabwo turi ikipe ya Minadef, turi Rayon Sport ikipe y'abafana. Ubushobozi bwacu turabuzi, amafaranga ya Skoro, amafaranga y'abafana tuzinjiza ku kibuga, amafaranga y'akarere ka Nyanza, amafaranga dukura mu mafatanyabikorwa abandi batandukanye, tuzi uko angana, tuzi ubushobozi bwacu bugera. Turabizi ko tutazarenza miliyoni 800, tutazabona amafaranga arenze miliyoni 800. So tugomba kuba muri ayo gusa, aho kugira ngo twongere tugire faze yo kwinjira mu myenda. Niyo mpamvu bavuga ngo tuzanegosia na Robertinho kugeza aho yemera maximum 5,000 by'amadolari. Niyo mafaranga menshi Rayon Sport izabihembye umutoza. So Robertinho akunda u Rwanda, akunda Rayon Sport cyane, afite memories nziza. Murabyibuka agenda ntabwo Rayon Sport yamwirukanye, ntabwo yivumbuye. Icyabaye yembwe 3,500 by'amadolari, asaba 4. Rayon Sport ntiyamwongeza, aragenda. So batandukanye, navuga bumvikana, ari ikibazo cy'ubushobozi, ariko ntabwo habayemo konfli runaka, nta konfli zabayemo. So numutoza witeguye mu by'ukuri ko yaganira na Rayon neza, akaba yaza kwisinyira akayitoza. Nje navuganye rero nawe, navuganye na Robertinho, namwandikiye, dusanzwe twandikirana. Ndamubaza ngo Robertinho amakuru, arambwira ngo amakuru ni meza. Ndamubwira ngo nzishimira kongera, ntabwo nambwiraga nk'umureyo, nambwira nk'umunyamakuru, nge ntabwo ndi umureyo, umunyamakuru, ntabwo ndi affiliated kuri club yariyo yose. Ndabwira ngo nzishimira kongera kukuganiriza nk'umunyamakuru n'umutoza hano mu Rwanda utoza equipe ya Rayon Sport mu gihe kiri imbere.
donc kwari kumwinja kumujombamo akantu gutera ibuye mu gihuru ngo wumve ko gahunda zimeze. So yambwiye ngo yes, yego, ntabwo yahakanye ko tuzahura hano mu Rwanda arimo aratoza Reyo, ntabwo yahakanye ko azaza muri Reyo, yabaye nk'ubyemeye ariko atampaye detaye. So ni message igaragaza ko mu by'ukuri hari igitekerezo cyo kuza, hari umushinga wo kuza, ni question yo gusoza ibiganiro agasinya akaza gutoza Rayon Sport. Ntibisobanuye ko Rayon Sport itabona undi mutoza maybe uhembwa bike ko bya Robertinho cyangwa se mwiza kurusha Robertinho. Rayon Sport ntabwo urwego rwayo rurangira kuri Robertinho gusa. Rayon Sport yarota n'abandi batoza benshi batandukanye, ariko Robertinho ibiganiro byarabaye kandi ari positive, aremera kuza muri ekipe ya Rayon Sport Football Club. Abariyo muraryohewe pe. Mumbwira icyo mutekereza hano hasi muri commentaire, icyo mutekereza kuri ekipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi beza nk'aba ba Keve, ba Sef, ba Majaliwa. Majaliwa yamaze kuza mu Rwanda, murabizi ko yamaze kuza Kigali ameze neza. Abakinnyi ba Omar Nyengwe n'abandi bakinnyi batandukanye. Mumbwire how excited are you, like mufite amashyushyo kongera kubona Robertinho. Muratekereza iki kuri Robertinho kuba yagaruka gutoza ekipe ya Rayon Sport, ekipe y'Abanyarwanda, ekipe y'igikundiro nka Rayon Sport? Mumbwire hasi muri commentaire. APR FC rero ngira amakuru mbafitiye ya nyuma arenze ko nabwiye muri video iheruka, musubire kuyireba nayo. N'urugendo rwabo rwerekeza muri Sekafa Kagame Cup. Ndabutse itsinda APR FC ririmo ni itsinda ririmo Sports Club Villa Jogo yo mu gihugu cya Uganda, harimo ekipe ya Singida Black Stars yo muri Tanzania, harimo ekipe ya Alberek Bentui yo mu gihugu cya Sudan y'Amajyepfo. Sekafa izatangira ejo bundi uyu munsi turi tariki 8. Sekafa izatangira ejo itariki 9 nibwo izatangira. Ni hafi muri Tanzania kujyayo biroroshye, ntabwo bigoye. Amakipe ariko yarakerewe menshi, harimo na APR FC yarakerewe. APR FC yatinze kubona clearance, uburenganzira bwo gusohoka iva mu Rwanda ijya muri Tanzania. Ni ikipe y'ingabo z'igihugu, ni ikipe y'abasirikari. APR isohotse hasohoka n'abasirikare. So inzego zishinzwe kunoza ibyo by'urugendo tekereza ko bashobora kuba barahugiye wenda mu bindi babikorere ku gihe, ariko APR yatinze kubona clearance yo kwinjira mu gihugu cya Tanzania. Ariko ni mu burenganzira ihabwa n'u Rwanda, donc musohoke kipe y'ingabo z'igihugu kandi musohokane n'ingabo. So nakoze iki kiganiro APR tarabona clearance, navuganaga n'abantu bazagenda, APR tarabona clearance. Ariko bizeye neza ko iraza kuboneka vuba kandi bakagenda ejo ku isaha 5. Gahunda uko iteye kugira ngo n'abafana muze kwiherekeza. APR iraza guhaguruka Ishyorongi kuri stade Kirenga, iri muri bus za gisirikare nk'ibisanzwe, isa 3 zuzuye. Irava Kanombe ijya muri Tanzania ku isaha 5. Haraba harangira urubuga rw'imikino. Ekipe ya APR FC amakuru breaking news, ntabwo yemerewe kujyana abakinnyi benshi nkuko yabigenzaga igiye muri za Champions League na za Mapinduzi. Murabyibuka babwira liste APR yasohokanye muri Champions League sezishize, harimo abakinnyi na mutari mwakumvishe na rimwe. Abakinnyi benshi pe, abakinnyi ngo barengaga 40. Ijya muri Mapinduzi yatwaye abakinnyi n'ibyatsi. Kuri inshuro ntabwo byemewe, Sekafa yatanze umubare ntarengwa. Ekipe yemerewe gutwara abakinnyi batarenze 25. APR zatwara abakinnyi batarenze 25, bivuze ko baba nabo mu ntare, abakinnyi badakina ntabwo bazagenda. N'abakinnyi 25 cyangwa se munsi yawo biremewe, ariko ubwo n'abakinnyi bazakina gusa, nta butembere burimo. Kubera impamvu rero yo kwemererwa kujyana abantu bake, uretse abakinnyi n'abastaff ntihazagenda benshi cyane. Abanyamakuru barajyana n'ikipe ya APR FC, nta numwe APR yemerewe gutwara mu ndege. Abanyamakuru bose APR yabasabye kwiyaranja bagaciye ubutaka. APR kaza bafata en charge hoteli, restauration, ibintu nk'ibyo.
logement ibintu nk'ibyo nyine, ariko nta ngendo z'indege zirimo. Hari abanyamakuru bagira privilege yo kugenda n'indege, bari gukorera ibigo bikomeye cyane nk'abanyamakuru ba RBA, bashobora kugenda mu ndege anytime babishatse, biraborohera cyane. Ariko nk'uwitwa Jado Dukuze w'igihe, we yagiye ejo rwose, yagiye ku cyumweru, yagiye mbere y'ikipe kubera ko yaciye ubutaka. Urumva kuva mu Rwanda ukagera Dar es Salaam na masaha atari munsi ya 27. Urumva rero kugenda mbere kameme. Mu banyamakuru bandi bazagenda harimo bita Nkurunziza Emmanuel Ruvuyanga, araza kujyana na PRFC. We rwose twavuganaga kuri iki cyumweru ambwira ko arimo gukora arrangements z'indege, ariko nyine kuri pari ya RBA atari kuri pari ya APRFC. Ubundi akazagenda rwose muri rutemikirere agira atya yinobagiza muri Rwandair. Bimukundiye yambwira ko ari bugende kuri uyu wa mbere, cyangwa se bitakunda akazabasangayo ku wa kabiri, ari nabwo imikino izatangira. So murumva ko it is well. Mu bakinnyi rero bazagenda, abakinnyi bashya APR yatangaje barimo kandi bazakina rwose. Harimo Dauda Seydou Yusuf, ubundi yitwa amazina bamuhamagara Yusuf Dauda, niyo mazina nyine akoreshwa cyane. Seydou ntabwo rikoreshwa cyane, ni yitwa Yusuf Dauda. N'umukinnyi w'amatama ukiri muto, umwana muto w'imyaka 23. Twamupostinze kuri social media, APR maze gusohora graphique n'ifoto yo kumutangaza. Yusuf rwose Dauda, abantu benshi bavuze ko dusa, n'umwana muto wa 23 ans, wifitiye amatama rwose manini udafite ubwanwa, babana nyine bo mu gikoma cya voka nyine hariya muri West Africa. Mwana ari kubona ko afite imbaraga kabisa, ateye nk'aba Casemiro, kabishywa mu Casemiro nomero 6, ateye nk'aba Casemiro, afite amatama kabisa, ariko n'umusore wumutse kandi ukiri muto. Ekipe ye yatwaranye na igikombe yitwa Samartex, yamaze kwandika ku mbuga nkoranyambaga imushimira, ndetse itangaza ko amaze kunoza transferi ye imujyana muri ekipe ya APR. Bamushimira ko yabamukinnyi w'ingenzi cyane muri campaign batwemo igikombe cya shampiyona sezo ishize, shampiyona y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Ghana. Ni nako byagenze kuri ekipe ya Asante Kotoko y'Kumasi, nabo bashimiye uyu musore witwa Richmond Lamptey, bamushimira serivisi yabahaye, ndetse nawe yandika ashimira ikipe ye ya Asante Kotoko ibyo bageranyeho, kubera ko nabo hashize imyaka 2 gusa batwaye igikombe cya shampiyona, kandi yari umukinnyi w'ingenzi cyane. Sezo ya mbere yese atwara igikombe cya shampiyona, yari imazemo imyaka 3. Sezo ya mbere yese atwara igikombe cya shampiyona. So n'umukinnyi w'umuhanga, bari organize nk'umukinnyi ukomeye. Asante Kotoko bari yatwaye igikombe cyo muri Ghana sezo ya 2021-2022, 2022-2023 barakibura, n'uyu mwaka barakibura. So ni ikipe nayo mu by'ukuri ikomeye, kandi n'umukinnyi wafashije cyane mu gutwara igikombe ekipe ya Asante Kotoko iheruka. Undi rero batangaje n'uwitwa Mamadou Sia wo mu gihugu cya Mauritania, rutayizamu imyaka 23 yonyine, wasinye APRFC imyaka 2, bose basinye imyaka 2. Uyu nguyu rero ni umukinnyi ukomeye kabisa w'ikipe y'igihugu ya Mauritania, wavuye muri ekipe yitwa Nouakchott Kings. We ngo yaguzwe amasezerano yaraguzwe nawe, so ntabwo yaje ari free agent. Ubwo ne turamwifuriza ishyanirwe muri ekipe ya APRFC. N'umukinnyi ukina nka rutayizamu nimero 9, ariko ushobora no gukina ku mpande yewe no ku 10. Amakuru mfite nahawe n'uwitwa Nkusi Denis aka Mutangazaji, APR irimo iragereza gufinaliza transferi y'umuwinga nomero 7 witwa Ibrahim Siankombo, nomero 7 yakiniraga ekipe ya Zesco United yo mu gihugu cya Zambia. Ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Zambia ya Shan. Ibrahim Siankombo, iyo transfer iracyahari. Hakaza nomero 11 umuwinga wundi ngo w'umunyanigeria atambwiye izina rye. Undi mukinnyi APRFC irimo mu by'ukuri kuganiriza n'umukinnyi witwa Mohamedou Lamine Ba. Mohamedou Lamine Ba
n'umukinnyi ukiri muto myaka 22 ukina mu gihugu cya Tunisia w'umunyamali ndetse Mali iteganya gutwara mu mikino olympique izabera mu gihugu cy'Ubufaransa mu minsi iri imbere. Iryo zina muryandika ahantu, yitwa Mohamedou Lamine Ba, azasinya akina nka nimero 10 ariko anakina nka rutayizamu nanone uca ku mpande. Urumva abakinnyi benshi bakina basatira izamu, APR ifite ibitego byinshi cyane kubera ko urumva niba uyu musore witwa Lamptey nubwo akina ku 8 cyangwa ku 10 yanahindurwa ku ruhande, ukongeraho uyu Siankombo ukina kuri 7, ukongeraho umunyanigeri ukina kuri 11 uzaza, ukongeraho na Mohamedou Lamine Ba ukina ku 10. Urumva na equipe yuzuye kabisa imeze neza cyane. Ewana abitwa Baramazani baruboneka kuzabona umwanya n'ikibazo, ba Arsene Tuyisenge Tuguma, ba Kwitonda Lebaka barafinda, bizagorana cyane kubona umwanya wo gukina muri equipe ya APR Football Club. Nakoze ikiganiro mu gicuku bwije cyane, munyihanganire ncumbikira ahangaha. Mbashimire cyane uburyo mudahwema kuri ibiganiro byacu. Nitwa Lorenzo Christian Musangamfura, iyi ni Lorenzo Info. Bye bye.